Mugithi wa BBI uroneka kuhanyuka na makiria thikũ ĩmwe tu thutha wa mbunge 38 cia kaunti kuhitukia mutaratara wa watho ucenjia wa gatiba maya mothe makioneka kuhanika ari njira ya guthara mahinda mbere ya Kenya marikite mihang'o-ini ya referendum. As all of a similar opinion, say aye. Kuringana na gicunjĩ kia 257 mutaratara uyu warikia kuhitukio ni mbunge 24 cia kaunti ufatine gutemanio mbunge-ini cieri niguo mawariririe na mauhitukie. Umuthi Spika mbunge cieri makiuga nimarikitie kwamukira wira wa kuhitukio kwa mutaratara uyu kuma kuri mbunge 29 cia kaunti ugikinyiria umuthi. Kenneth Lusaka wa Senate na Justin Muturi wa bunge-ini ya bururi makiuga nimarikitie kumba kamiti ya mwanya iria guthondeka mubango wa uria mutaratara uyu ugutemanio bunge-ini ici cieri. Somebody saying do referendum together with elections. If you do referendum with elections, then the next parliament will not satisfy the requirement of gender rule. They are talking about 2027. No wakiaria na ndikia mohoro mwikariri giti wa kamiti ya mwanya ya BBI Junet Mohamed niagathiriirie bunge 41 iririkitie kuhitukia mutaratara uyu guku akiuga kuhitukio kwaguo ni wira muiganu wa uria Kenya mathiete na mbere kuhimbiria BBI. Nake Raila Odinga egucamanitie na mbeu njithi kuma kaunti-ini ya Meru kuria mauhire makorwo makinyita mbaru mogaruruku kuhitukira BBI. That's why we said we need to change it. Hence the BBI. Sasa tumeweka kama pandisha from minimum 15% to 35%. Naona gutwika mugithi wa BBI uroneka kuhiuka mituki kuri ona muhinga wa mashira makiria ma 7 maria mahanditwo magoti-ini migema-ini no kinyaniria wa BBI na kuringana na Junet magoti-ini mafatie kuhika mutaratara uyu kuona Wanjiku ni arikitie kwaria. Maya mokite riri kamiti ya bunge igie watho ithiete na mbere gwakiriria mihang'o ya gutigira mutaratara wa watho wa referendum uria ufatie gutongoria Kenya mihang'o-ini ya referendum ni wahitukio na njira ya naihenya. No one can stop reggae. Nobody can stop reggae. Gerifotera Kameme TV retore kone Nungari wa Kamau.